Hei tā, tētahi o ngā mātanga, mātauranga Māori, me kaua rawa tātou e wareware ki te mana nui o te whakaputanga o New Tireni. I pōhiritia a ahorangi a Leonie Pihama ki tōna tūranga hō i te kura wānanga o Wairaka i te rānei. Tere tonu, tana whakatairanga ake i te mātauranga Māori me te tinoranga tiratanga ki te rārangi take o te rā. Nei rā, Ahania Douglas. Mai e te putanga mai o tēnei ahorangi. Kia kauhautia te rongo mo tēnei mea te rangatiratanga. In 3 days, we'll have the 180th anniversary of the signing of Te Tiriti o Waitangi. But in 2 days, we have the 180th anniversary of the wānanga held by our tupuna on Taurangatira, before the signing of the wānanga, before the signing of the treaty. That there were hui and wānanga held by our tupuna to engage even before that day of signing. Ko tēnei te wiki o Te Tiriti o Waitangi, kia whakanui Te Tiriti o Waitangi. Kia āta whakaaro tātou katoa, pēhea te rangatiratanga i roto i ngā whare pēneina, pēhea te whai i te rangatiratanga i roto i ngā mahi rangahau, i roto i ngā mahi kaupapa Māori. Koina tā ahorangi Leonie Pihama i tēnei rā ki tōna rahinga o te whare wānanga o Wairaka, i tōna tūranga hau ki te ohuranga hau Māori i Witaketake hoki. I timata tērā kōro mo te rangatiratanga i roto i te whakaputanga. Mai te whakaputanga i whānau mai Te Tiriti o Waitangi, tērā taku whakaaro. Hei tā tēnei mātanga rangahau, haunga Te Tiriti o Waitangi no te whakaputanga o te rangatiratanga o New Tireni rāno, te whakamahinga o tēnei kupu, te rangatiratanga. I tēnei wā tonu kei te tatari tonu, tātou te iwi Māori, mō rātou te karauna, kia tūtuki pai o rātou taha kāwanatanga. Hāngai pū ana te tohe ki tēnei ao hurihuri. Ka whai tonu tātou i te rangatiratanga. Ka whai tonu. Pērā i ngā kōrero a rewe mani e potoma, ka whawhai tonu mātou mō ake tonu. He take nui hei maharatanga mā tātou i tēnei wā o te tau. Ahania Douglas, Te Karere.